ईश्वरा परमाकृष्णा सच्चिदानंद अनादिरादिर गोविंदा चिंतामणि प्रकर सद्मशकल्प वृक्ष लक्षावती together लक्षावती सुरभि अभिपालयन्तं लक्ष्मी सहस्रशतसं रवसेव्यमानं गोविन्दमादिपुरुषं भजामि वेणुं पनन्तमरसाक्षमसितं वदसुन्दराङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभं गोविन्दमादिपुरुषं भजामि आलोलचन्द्रकलशद्वमलायवंशी रत्नागदं प्रणयकेलिकाविलासं श्यामकलनियतप्रकाशं गोविन्दमादिपुरुषम् कलयन्ति चिरं जगान्ति आनन्द चित्ततत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यक्षस्थिरस्य जगदण्डशयादनन्ता अन्धान्तरस्थपरमाणुचयन्तरस्थं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यद्भावभावितधियो मनुजस्तथैवा सम्प्राप्यरूपमहिमाशनयानभूषा शुक्तैनमेव निगमा प्रतितैर्सुवन्ति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आनन्दचिन्मयरसा प्रतिभावितामि ताभेयैव निजरूपतया करामि गोलोक एव निवसति अखिलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि भक्तिविलोचनेन सन्ता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यमश्यामसुन्दरमचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन् नानावतारणकरोन् भुवनेषु केन्दुः कृष्णा स्वयं तमभवत् परमात्मनान्यो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि तस्या प्रभवतो जगदण्डकोटि कोटिसशेषवसुधादिविभूतिभिन्नं तद्ब्रह्मनिष्कलमनन्तमशेषभूतं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि मायाह्यस्य जगदण्डशतानि श्रुते त्रैगुण्यतद्विषयवेदवितायमानः सत्त्वावलम्बि परसत्त्वविशुद्धसत्त्वं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि
आनंद चिन्मय सामदया मनसो यत्प्राणिना प्रतिफलं स्मरतानुपेत्या लीलायतेन भुवनानि जयति यशं गोविन्दमादिपुरुषं नाहं भजामि गोलोकनाम्नि जगामि तले च तस्य देवी महेश हरिनाम सुतेषु तेषु ते ते प्रभावनिचया वितश्चयेन गोविन्दमादिपुरुषं नाहं भजामि सृष्टिस्थितिप्रलयसाधनशक्तिरेका सा एव यस्य भुवनानि विभक्ति दुर्गा इच्छारूपं यस्य शेषशेषा गोविन्दमादिपुरुषं नमः भजामि क्षीरं यथा विकारविशेषयोगा संजायते न तथा पृथगस्ति हेतो यस्सम्भुतम् अपि तथा समुपैति कारणं गोविन्दमादिपुरुषं निद्रामनंत जगदन्नतलोमकूपा आधारशक्तिमवलम्ब्य परं समूर्तिं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्यैकनिश्वसितकालमथावलम्ब्य जीवनिलोमनिलया जगदण्डनाथा विष्णुमहाशयस्य कलाविशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आस्वान्यथा सकलेषु निजेषु तेजा स्वीयं कियत् प्रकटयति अभितद्वरात्रा ब्रह्माय एष जगदण्डविधानकर्ता गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यत्पादपल्लवयुगं विनिधाय कुम्भा द्वन्द्वे प्रणामसमये सगनाधिराजा विघ्नान्विहन्तमलमस्य जगत्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं नमहं भजामि अग्निर्मही गगनमङ्गुमरुद्शस्या कालस्तथातमनशीति जगत्रयाणि यस्मान् भवन्ति विभवन्ति विशन्ति यं च गोविन्दमादिपुरुषं नमहं भजामि यच्चक्षुरेषु सविता सकलाग्रहाणां राजा समस्तशूरमूर्तिरशेषु तेजा यस्याग्रयां भवति संवृतकालचक्रो गोविन्दमादिपुरुषं नमहं भजामि धर्मोऽर्थपापनिचया श्रुतया तपास्मि ब्रह्मादिकीलप्रकटावनयस्य जीवा यद्धत्रमात्रविभवा प्रकटप्रभावा गोविन्दमादिपुरुषं नमहं भजामि यस्कृतीन्द्रगोपमभवेन्द्रभोसकर्मा बन्धानुरूपफलभाजनमातनोति कर्माणि निर्वहति किन्तु जगति भाजन् गोविन्दमादिपुरुषं नमहं भजामि यमक्रोधकामसहजा प्रणयादिभीति वात्सल्यमोहकुसुगौरवसेन चिदानन्दं ज्योति परमपिताशादमपि च साय शिरद्भिः शुरभियश्च सुमः निमेषाध्यक्षो वा भजति नहि यत्रापि समयः भजे श्वेताद्वीपं तमहं ये गोलोकनिधियं विदन्तस्ते शन्ताशीति विरलाचारा कतिपये Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare
श्री श्री राधा गोविंद की, श्री श्री गौर निताय की, श्री प्रभुपाद की।